5 minuta vremena imate. Poštovani gospodine ministre, poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici. Poslanici Stranke demokratske akcije Sandžaka podržat će zakon o železnici zato što smatramo da su železnice izuzetno važan i značajan činilac u svakoj državi i da svako njeno unapređenje predstavlja zapravo unapređenje životnog standarda građana. Znamo da razvijene zemlje ogromnu pažnju posvećuju železničkom saobraćaju i da železnice predstavljaju ozbiljan izvor prihoda u budžetima tih zemalja. Na sednici Skupštine prošle godine govorio sam o značaju železničkog saobraćaja, kako teretnog, tako i putničkog, i tada naglasio koliko je za nas važan ovaj vid transporta ljudi i robe. Govorio sam o potrebi da se Novi Pazar poveže železnicom sa ostatkom zemlje, ali i svijetom. Ponovit ću još jednom podatak da se na 20 km pruge prema Novom Pazaru čeka više od 50 godina. Da su se radile brojne studije koje su čak i pokazale da upravo ova deonica ima veću opravdanost i isplativost nego mnoge druge već postojeće ili one koje su u fazi izgradnje. Međutim, do danas apsolutno ništa nije urađeno na ovom planu. Naša uloga ovdje je da govorimo o potrebama građana Republike Srbije koje na osnovu izbornog legitimiteta predstavljamo. Naša najbolja namjera je da konstruktivno radimo kako bi našu zemlju učinili što lagodnijim mestom za život svih njenih građana. U Sandžaku žive ljudi koji su građani ove zemlje, koji plaćaju porez ovoj državi i zaslužuju da ova država posveti pažnju njihovim potrebama. Izgradnja ove deonice državu ne košta puno, a građanima i privredi u Sandžaku puno vrijedi. Republika Srbija ima sporazume o obostraninskoj trgovini sa Rusijom i Turskom. Uz povoljan način transporta robe namijenjene izvozu na ova tržišta, naši proizvođači odjeće, obuće, nameštaja, pa čak i hrane mogu i cijenom i kvalitetom biti izuzetno konkurentni na ovim višemilijonskim tržištima. Pored izvoza, uz povoljan način distribucije robe i na domaćem tržištu, smanjili bi cijenu tih proizvoda koji dolaze iz Sandžaka, direktno bi povećali proizvodnju i povećali bi zaposlenost. Na ranije planiranom koridoru pruge izgrađen je magistralni put Novi Pazar-Raška. Koridor nove pruge obuhvatao bi dolinu rijeke Raške između magistralnog puta M22 Novi Pazar-Raška i starog puta Novi Pazar-Raška. Ovaj projekat je predviđen prostornim planom. Postavlja se pitanje da li se ovi projekti i uredbe pojavljaju u javnosti kao ozbiljne namere ili samo kao jednokratan odgovor na zahteve predstavnika građana iz Sandžaka. Da ne bi ponavljao sve ono što sam ranije govorio i što su narodni poslanici iz Sandžaka govorili u prethodnim sazivima ovog parlamenta, tražim od Vlade Republike Srbije i nadležnog ministarstva da se pozabave ovim pitanjem, da naprave dinamiku i konačno krenu u realizaciju ovog projekta. Ovo je potreba građana Srbije koji žive u Sandžaku. Hvala. Hvala. Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog načelnog i jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 26 Poslovnika.